Kak Emma. Ano mau kahir Emma, iyo. Bagindono hasna Dato mensim shinra Ha inong mau kahir ngandai kutu Ada bimtiana Ungan yaitnya syaduka betul Dato mensim shinra Inang mau kahit rayu Lada gimon yana Ongan yaine syadu kahabatu Boy, diri alat na mesin jengah gagmen Pendak dan sejengah marwinya suruh jingkemen Dengan sebab hidupnya